Kei te whakanui ngā pokapū ko hunga hunga huri no I te motu I ngā āhuatanga ako I wainganui ngā mātua me ngā tamariki. He take nui tēnei I rungi te mōhio, tērā te kāwanatanga, te whakatikatika mai rā, ki te tapahi I tā rātou pūtea. Koinei kona rangatira mō a pōpō. He oi, he take tāna rangatira o ina e nei. Play Centre is all about child-initiated play and how parents teach their children. Kei te tapahi te kāwanatana I nā pūtea mā nā pokapū ko hunahuna. Ko tā rātau I mua, he pai ake kia tono I nā tamariki ki tētahi wāhi whai kaiako, ara kua whai tohu. Kāre tēnei uri o nāpuhi I te whakae. As a mother, as a parent, I can give my children quality. I can teach them. Parents are being devalued as first and best educators of their children. Te taura here e whāia nei e rātau. It's all about whānau. It's all about supporting our tamariki. We've had our voice about cutting funding and now we can celebrate and be who we are. He neke atu I te rima te kau pokapū I whakakotahi mai ki tāmaki makaurau. He pērā ki nā wāhi taone matua o te motu. Ko tā rātau e whai ana I nā ea nei, kia mana anō nā pūtea ki nā wāhi ako ko hunahuna katoa, aha koa kohana reo mai, puna reo rānei. Rāpara tā whai, te karere.